Uba Riusten kertong ke United Democratic Party UDP hak election MDC sa Jaintia Hills Autonomous District Council na baru tu mokro kabanlong hak arpoi terik rempang arjar pusan ulabu thong banwanra ka songsuk songsengan hakisnong kaput bat kejala Asam lada unsa jit ban mi khmat yakani ke constituency yakani ulakren sikilap thai kubor hadin kejingwan thep kerteng yeladi bania aireng hakani election hakalai pho terik kulalangkot arjar pusan ha office deputy commissioner ke West Jaintia Hills district Uloong bagi don gisnong ki badang syai isra kamtam ki bodon ha kaput bat ka Asam ki badang don kamha ke jinggentiu bat jingyada hadin wala yale tu election MDC na do snam arjar kendai kamte hadu arjar khatpra da perchang ule I kam gobun ha kapo constituency nga ke hadin ite ke haunu snam arjar khat kendai de yale election ha tipo da charemo to wada perdi jing charemo nga ya emo chirup bo pajba em songe agam ong kete jinglai luti nga ha ko bicham wagi pai nong kersan la na wagi pai yong constituency ro ko wi amter persang ule kai khonbor enre ha news namwan yo waki perlo woro na nong kersan gi em hajan janga dapun dayalai gi changa ha ko em sinlang ha ko do ong gi nga wo uyale biang ya kani ha kani kanti tanagaliang gi nga kani ko por darayo kamu lagi pai ba yang constituency angnut ki nga hago yule biang hakni ka election gowan ki nagaliang yang ngala bon ki jing angnut ki yang ngai ko nang kwa open dep sibun de ki kam po constituency ka yang I kamtam ko tai constituency go em hagita ki khap border wa ka karbi anglong tekara kam tenga raja wo blang dat thau I wan sadathong wa pendep ki kam go bun hapo constituency namta ka roi ko par bar ka baha ka miat ka chongsuk ka chongsan hapo constituency yang euro ko wi balle korpat ya kilo ki jor ku empo constituency euro ko wi batiwa nabar ban jangai snong le nyabha pi ya kersan ya emlang suruh ngai ai bor ai but mesin lang na yo ite ga jingjap ko pura ngada ye nyele o na ka party UDP how news nam na galiang ge nga hagwa pungkhlan ya ga district council ibha khamtam mi kita thau go em haga border ge yang iwa em wa gani ga Asam kamte perchang ulai sem hago yo kalat lengba kani kalat yo sem wa kita ki nong bikmat yo ha na po ga tai ki thau yo em tai na po tai ka state Asam hago yo dep kamtam ho man ya chong suk chong san bale sibun kita gi wa kam constituency dang bun gi wa nang em gi thau gi kamtam ka ni constituency ko dang mi ki kita gi snong gi wa thme po ni constituency wa yo dang bun kita go sa sra la na gi wa nabun em kam kita ke jingarap khamtam haga rep kariang haga imlang kesalang ngamta ka roi ke par ki yongkin dadu ki nong gendong hadu ki kitu ki snong gu em ro po constituency yo le bhai ki yo yarap ki langba kita ki skim sarkar kamte yo perchang wanra ya te roi ke par haga wa yeto wa nadu ki khon ro ya kini ke sport bat sibun ti kam go yo na em kam le Habatin, pej bahagi kishap plus F. ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kishap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jingmentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya